Masayamot, ibadai Presiden jangka VPP, iba kerajaan ibadai Vice Presiden nanta iba marbot Dakar mo ibadai Presiden jangka Youth Wing nanta ikong Felitas in ibadai ro Presiden jangka Women's Wing ba Kraspar nanta kini girang ba ibabungon kepada nang ba Londoner Sotun Iblis Secretary jang ke SEC, but kamtam ni gini ki kandidat kemudian sedin jang ni kebala ipo imat ba ke kebedak dengan po sama ke kebapa ni ke jing adau jang ke jingyat lengki jang ni ha gini ki po kibnai kiban sawan siketin arketin ngasim ni gini ke kabu ngam Islam ban kento ban ai ke jing kento kamtam ni gini ki kandidat kiban seyeng sekatma kabansawan. Kawi pipi kalajid ya bi open long ki politician but to be a leader. Kan mau ngata. Kadang ketika pair ka bakraw hapreng politician but a leader. Politician they focus on winning election but leader they focus on the next generation. Kadang kajing khot ya bi di kandidat bas kabaan ngakwa ban tentu ya bi berpengkel mau ya gini ke semua jeng mencubakan kabang ngakwa ban ai ya bi ba kini ke kandidat ki baka VPP kala say they are to focus on vision but not on self amday nakamenta yala de kade gelang kitiat ki semua kiba ngakwa ban ai jumut hapreng jong ki kandidat kiba ngingin sia lek hakane kising kiban sowan te karpang ro nga welcome ni pigi pai ba baro kiba dan langhang ni kiba wan ni bisong kiba per but ni Carmen ba kani ka por kaba ni sia ka jingken nagini gramba kiba per kalong ka jing ai mensin kalong ka jing pen renew ia kata ka strength jongi kata ka jing i jongi ka party krang ba kini ki candidate jongi lamba ka support jongi lamba ka jing kesan jongi kinang yo ka bor banjat nagaway ka post dengan ang Muslim show tang kata ublem ko kulang ni baro lamba ka ni ka post kublay sibot